Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 13 ken 14. Nagasat ti tao nga agbalin a masirib, ti tao a makagunod iti pannakaawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Laing at talaga nga agkanta ti apo ko, Gloria. Nangagyon ang nagkanta? Ewan adamit talent na. Kayat ko ti agbalin na singer, Lolo. Nangagma, Gloria. Kaskari na ayamat nagbalin a singer? Ay, no ada singing contest. Padasem nga i-contest ni Madel. Kwarta manan. Ay na. Ni mama ngamin, Lolo, kontrabida. Ay na, awan to pa'y tigatang itibagas. Nagngina ti bado a makikontes. Apay ngamin adi mo padasan. Interesado mo't ni Madel. Wento, inton adda kwarta. Madamagayam ti piyesta ti barangay. Kayat ko ti mapan makisinging contest, Papa. Kasaritam ni mamam. Ay, awan ti kwarta. Alangan mo't abasta-basta laang ti pagbado na amapan makikontes. Katkatawaan dan sapay nagado ti nauyaw dito'y barangay. Bumulot tayo na. Ay pakpakawan, day takot ti bulbuluda kon. Hala, bayam. Inton sumarunon tulangan asinging kontes sa sumali ka. Mabayag tumanin. Saan mo't akayat ni mamam? Kanyang iti maramidan ta. Siyak ti masurot, saan kat ada kayo? Madel, Adak dito Mama. agsukat ka. Papananta. Basta agsukat ka. Uwan, Mama. Papananta ayang amin, Mama. Mapantaag pahula. Anya? Amuan taman no anya ti masakbayam ije nalaing nga aghula. Apay amasapol dayta. Wan tapno maamuan ta. No talagang agswerte ka iti panagkanta. Wan no saan. Sa dino ti ayan dayta amang huhula? Asidagtan. Baraha, ti uskusarek dito eh. O sige, kayat mi ama-amuan ti masakbayan to'y anak ko. Anya tinagan na da ito'y balasang mo. Sumungbat ka. Madel, Nana. Madam, tiyawag mo kenkwana. Madam. Mangpidot ka iti baraha, kayat mo. Wan, Madam. Mama? Anya ti imbaga di bakit masakbaya? Apay, Mama? Nasaysaya at kanunod di mon ipursigi ti arapaap mo nga agbalin a singer. Anya? Awan kano ti masakbayam dita. Sapay arapaap ko ti agbalin asikat a singer, Mama. Amok, ngam di mon ipilit pa eh. Ni, saan ka nga agsangit dito'y kalsada Taadda makakita kan ka. Mama. Ala, dito'y tangag para iti tricycle apagluganan ta nga agawid. Apay, napnapanan nyo nga gina. Itay kayo pa berberokan. Napan ko impahula ni Madel. Apay, akas lang nagsangit ka, Madel. Papa. Anya tinapasamak. Imbaga ngamin di manghuhula asaan nan nga ituloy ti arapaap na. Ti panagbalin na a singer. Taapay ka no. Awan ka no ti masakbayan na dita. Tilar aramidom si ka Gloria. Iti day tatawan mo. Mamati ka pa lang iti mamad daw. Ne, apay kumaasaan. Adon tinahulaan day di abakat. Kahit umanayan day ta apatyam. Una, tapi may so amin dagiti hinulaan na. Kita man. Agsangsangitan ni Madel. Ay na, nasaysaya at matlaang numaamuan itan. Tapno ammo na tiliklikan na.
Madel, apa adi ka makikontes? Napinta sa talaga ti boses mo. Kayat ko, ngam sandak mata suportaran dagiti naganak ko. Nangruna ni mama. Sayang mo ti talentom. Bayamon. Numapan kay di abroad, dakkel ti sweldo. Kalpasan ti panaggraduar mo iti high school. Anya nga ti planom? Diyak amo ka ni mamak. Iso ti agdesisyon para ken ka? Anya nga rod ngay. Ay, narigat ti kasta. Sika, anya ti plano mo iti biyag mo? Kayat ka nga ikalay sa. Ha? Dayta ti kayat ko, Madel. Sika nga min ti first love ko. Ubing tapay. Ang agayan ayat ta. No saan da ka na pagadalon dagiti naganakken ka? Sumurot ka langan kanya. Robert. Agtaray takit din. Oh, anya day taboy-buyam. Singing contest. Kat pampanunutek ang mabalintang isalip dita ni Madel. Saan ang mabalin? Ipilit mo latta ti rason mo. Kita umat adagiti makikon-kontes. Nagpipintas ti badbado da. Sigurado aginastusan da dagita. Mabalintang mat tumutang ah. Ay pakpakawan! Siyak tumutang. Siyak tumat lang ti agbayad. Iso asanan. Sayang ti talento na. Laglagi pam jay imbaga jay manghuhula. Patpat yung tumat na itamang huhula. Sika talaga, Robert. Awan, akita taan, Oy, syempre. Madel! Itay kapay ngay ayaban, ah. Ni mamak dayjay. Bye. Mama. Day taman ng cellphone mo, tig-ig ka, ma'am. Apay ka di, mama. Ingka agluto, tanda pa panak. Awan, mama. Saya atam ti agluto, ah. Amumatan anapili ni papam, iti kanan na. Awan, mama. Day tala cellphone, tig-ig ka, ma'am. No di kan ibaon, di mo amo tagtrabaho? Mapanakon. Di kay sumanaon iti kasta, mama. Oh, apa adi ka matagtagan eh. Ni mamak. Umanungat. Ano sam ah? Manipod o bingag. Nakaungungat nga ginggayta. Panawa mo na. Anya, Sumurot ka langan kanya. papananta. Diyan na uncle ko di Ilocos. Ay, Panunutom anay bag. E di pa'y lang ising-singasing ko daytakan ka. Lakay, napuutam ka di anagawid ni Madel idirabi. Ne, apay, saan ang nagawid? Saan nga rod? Awan mo't dita silad na. Sika man, tas sika tinaodi ang nagbuybuy at TV. Madel! Madel! Saan mon nga ayaban tawan? Ang mga nakituro ko di barkada na. Ay, Ne, papanam ngay. sa pulag ah. Bayam nga agawid. Adda panunot dayjay. kababain samat ka ni uncle mo ang makipagnaad ta dito'y balayda, Robert. Kinasarita ko na uncle ko. Anya nga iti ko nana. Di na ko makayat ah. Tigayat na, agawid ta ka no. Itapay. Ang mga no patayin na kunti inak. Isong arot yung bagakan ko na. Anya ti aramidan ta. Agyan ta dito eh. Tumulong ta kadakwada. Anya ti aramidan ta. Tulungak na ang kalamapan agkalap iti lamas. Kaba alam? Kapilitan na, tapno agbyag ta. Katsyak ngay. Tulungam ni auntie, ama panaglako di ta palengke. Ilako yu dagiti nakalapan mi. Ha? No di mo kahit nagsublita iti probinsya tayo. Agtrabaho ta. Sige. Aramidak day ta. Oh, apay nagsangit ka. Diyak mo na makaungatak iti da iti ngay naramid ni Madel. Nakitaray ni Madel. Ti awanan bahin. Isak sakripisyo a pagadalan. Kasta ti aramidan na. Di nala pinanunot ti ado arigrigat. Anya ngay nga rod. Isumat ti pinili na. Ubing da pahilak ngay. Tapno ibaklay da tinadagsan a responsibilidad ti agasawa. Bayam nga agsakripisyo da. Tapno makasurusuro da. Madel, ilakong pa'y dagito yung nakalap ni kanangkal. Robert, nabanog ako na.
Dito yun. Igatag ng tumot lang iti arak ti mapaglakwan. Ano sa nun Marigatan na, Robert. Sapay ito kulon ti tiyan ko. Bayam, taga-saritak to ng uncle ko. Agawitan san ija probinsya. Anya? Diyak manusan dito eh. Kasano na aganakag. Agawitan. Madel. Uray na ungat ni mama. Amo ka din nakbaybayan. Lakay. Kumusta nga tan ni Madel? Sulatan ti pampanunutan. Madanag anak ngamin. Babae ti anak ta. Makapanunot tumutlaeng kat agawid. Hala, maturog takit din. Mama, pagawanan na. Anak ko. Una yan day talangang. Nagkutong ka. Wan mama, ano tirigat ang nagdalanag. Anak ko. Siya tirumbang apakawanam. Talinapda ka matungpal ti arapaap mo. Gapula ang iti hula ti may sabakan. Pakawalan na anak ko. Pagawanan nakmat mama. Gaputa na sukirat nga anak. Nakitarayag ka ni Robert. Saan ka ngagpanuray iti palad wenno hula? Agtrabaho ka anasayaat ket ikagumaam ket diti lumungaw iti rigat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.